Uite,
wa boitshepo jotlhe ka mo itshepise dineo tse re a rapela ka go romela moya wa gago mo godimo ga tsone jaaka motho gore di tle di nne mmele le madi a morena wa rona Jesu Kriste. Ka nako e neng a opiwa ka yone a tsena ka boineelo mo dikgobong tsa gagwe. O ne a tsaya senkwe a ntse a leboga a se ngatlhoganya a se naya barutwa ba gagwe a ntse a re tsayang se lona lotlhe lo je gonne se ke mmele wa me o tla neelwang ka ntlha ya lona. Ka mokgwa o tshwanang morago ga selalelo o ne a tsaya senwelo a ntse a leboga gape a se naya barutwa ba gagwe a re tsayang se lona lotlhe mme lo nwele mo go sone gonne se ke senwelo sa madi a me, madi a kgolagano e ntšha e sa tlotleng a tla tshwanelelwang lona le ba le bantsi go itshwarela dibe. Dirang se go nkgopola. Say, Mr. Harold, and me. Segopotso le loso le tsogo ya gagwe le go neela morena senkgwe sa botshelo le semelo sa poloko re lebogela gore o bone re tshwanela go nna mo boleng teng jwa gago le go bo direla ka boikokobetso re a go rapela gore ka go nna le seabe mo meleng le mo mading a ga Kriste re ka dirwa bangwe fela ke moya o boitshepo. Hopola morena e re gago ya le lefatshe lotlhe o dire gore le lorato lo lotletseng mmogo le dio morena papa wa rona re mobišopo wa rona le botlhe ba ba setlhopheng sa boperesita. Hakolelo gape ba kgaolong ba rona ba robetse matsholo ya hakolelo motlanka wa gago Sesego Joyce Rabutsanyane yo mo itlheditseng go tswa mo lefatsheng le go tla kwa go wena dira gore e le yo di kopa mo le morago ka losoletswang wa gagwe a nne mo mafela gape le ene mo tshokong ya gagwe. Hakologelwa gape ba kgaolong ba ba robetse mo tsholong ya tsogo le botlhe ba ba ka feletse mo botokologong jwa gago ba mo feleletseng la setheo sa gago botlhoko ba rotlhe ra go rapela gore mmogo le Maria Kgabane yo tsefaletsweng na Modimo le Josefa yo Botsepo monna wa gagwe le baapostolo ba Botsepo Bernard le batsadi botlhe ba ne ba oketsa ka metlha yotlhe gore re tlheletse jalo ke gona ba ba boswa jwa botshelo bo sa botleng re go baraki re lo kgaletse ka morago Jesu Kriste. Ene mmogo le ene le mo go ene Modimo rara yo tata yotlhe mo bongwe feleng jwa moya o ntse karabelo yotlhe le tlotlo ke tsa gago ka metlha le metlha.
re golole morena ra rapela mo bosuleng jotlhe ka bopelontle jwa gago o re ne kagiso mo malatsing a rona gore ka thuso ya boutlwela botlhoko jwa gago re nne re gololesegile mo sebeng ebile re sireletsegile mo ditlalelong tsotlhe jaaka re lebeletse tsholofelo le boitshepo le go tlala mmoledi wa rona Jesu Kriste. Morena Jesu Kriste yo re ileng baapostola ba gago a re kagiso ke a lo e tlogella kagiso ya me ke a e lonaya o seka wa leba dibe tsa rona mme o lebe tumelo ya kereke ya gago mme ka bopelontle o e neye kagiso le bongwe fela go ya ka thato ya gago wena yo o tshelang le yo o busang ka metlha le metlha. Amen. Kagiso ya morena a e nne le lona ka metlha le metlha. Mo a re tse sebaka se go ba e mothapelo e khutshwane re latelle ene one moya wa mokaoleng wa rona setshego. O mone boikhutso jo bo sa feleng morena a robale ka kagiso. Bonang mpho ya Modimo ewe na ya batho baone e ya mogeleng ka tebogo re se go rona ba re ditswe selalelo se sa rona. Morena a tla sena go amogela bua lefoko fela mmino ya mmino tla fola.
Sefela 108. Oh
Ale sedi jele sena bukuto le bapasiwele morena ole small laba itse bibaho kabo sapuke one ubukalo butoku oba ne bukuto e musafele morena na ale sena bukuto le bapasiwele one ubukale butoku a le bapele Odimo morao na ore neile sacramente samele de Maria Habe ore tsegetsa mo loetong lwa rona la go tla kwa go wena mokaoleng yo wa rona Setshego Joyce Lapotsanyane yo neng a ja selalelo a goroge kwa moletlong wa botshelo o Kriste a o ba ka editse yo e leng ene morena ka metlha le metlha. Amen. Wakati baba wake akamtasa kasi ku golo kabisa golo ni kapalo ni kape ni sabu golo amakala loko leko kabora rababa ni mama kama kakakwano leko la jalo the Vicar of the Vicar General para Gilone Makeka. Relevant Ajalo the Dean of Southern Ginari pada Tuko Bolowe. Lalu the Dean Tele Mama Kaulu Zaku Kapura Musa Selaku Ramakala Tele Jiwan Katano. Relevant Abel Lawrence Keto Zaku Saint Teresa. Que la sisi ate pada tata tipe usahaku jaga seimbol uji jaga pada kone peto usahaku kamaha Relevant à la journée de Sero, para le Sero Monseca, he is the chaplain you are ministers of soul for the Diocese of Francis Town, Relevant family. Relevant à la journée para Isidro, ou Isidro pour le réservoir. Perché non è le organizzazioni la volevo fare. Vedremo la già di piatto di cercare una con Corpus Christi. Vedremo la già di our two ministers, vedremo la ministra Giulia Batopi from the Diocese of Francis Town. Jalo the minister Bakambuye from Saint Teresa. Yo myself Ahara. Jalo the Father Arof. Baik berarti kami kesimpulannya mahasiswa boleh sampai yang kamu boleh kita pakai ya asisten Calvary the local congregation is the process of tentang jadi bersama biasa saya mengajar lagu kita sendiri jiwa dan ada yang pakai kita berbahasa ada yang boleh satu Ele mengadakan sebuah pertemuan yang sia, yang
ditshepo ba tlile ka bona go ka bina ka nyalalo makgethe le ka 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 boitumelo le magetla yes ka jalo ka batshepela le mabile dikitsiso go tswa go lapeng tse ka etsa gore ditso go farologitse le ga tshware ya go lapeng go tshwara ya kgotla go dumelantsweng mosadi yo o ra dikitiso ka bele mo matsala mme go ra gore go a dithula gago a se ka nna sengwe se di teng se ka tshwenya le nne gore ga go sa dithula gago mme re le teng ba batho ba ka dikitiso a ke itse ra gona le mo ka nthusang a re le teng gore ga re tswa re tlhamalela ko lapeng mme tare ga re tsara go lapeng gore ga go na le dingwe dikitiso tse di ka beng di ka ba di dilega gongwe di tla dirwa teng ko lapeng mme ke dumela gore ka gore e tlabe ditiro a rona rotlhe le tshwaraganetse ga re ka ra tshomo ke seke le dira re ka palelwa ke sengwe moruti wa ka ke a leboga dikitiso re tsa ko lapeng Resile hano go hitla ka sisimo mmele wa mokaolengwe wa rona setshego yo re sileng go ya go kgathantsha Kriste Morena. Jaanong ka boikanyo a re rapeleng Morena Modimo yo sedisang tsotlhe gore re tsatsi lengwe a tsose mmele wa mokaolengwe wa rona go re tao hithang ka moso a o naya nonogo a ba o tsenye mo setlhopheng sa baitshepi le badumedi kwa maagong a legodimo. A Morena Modimo a maathole ka boitolo botlhoko a mo golole mo lesolo sa feleng a mo itshwarele dibe a Kriste modisa yo molemo a mosikara a ye go moagisanya le Modimo la rona a itumele ka metlhana le baitshepi gape le ga kgosi ya bosakutleng.
amohele ba morena. Le amogele moya wa gagwe mme le one modimo wa godimodimo. A Kreste lo go biditseng a go amogele ka pelo e tshweu mme ba nkgele ba ye go bapisa le Abrahama. Le amogele moya wa gagwe mme le one modimo wa godimodimo. O mo le boikhutso jo bo sa feleng morena mme a tlhabelwe. Ke re sedile sa bokutlo le amogele moya wa gagwe mme le one modimo wa godimodimo. Modimo rara yo pelonomi re go naya mokaolengwe wo wa rona setshego re sologela ka botalo gore tare ka letsatsi la bohelo a tsoge mo baswing a na le bothe ba ba swetseng mo go Kreste mme ba tla tshela ka bosakhuting le ene Kreste. Re go lebogela disegogatso tsotlhe tse o ntseng o segogatsa mothanta wa gago ka tsone ha a santse a tshela mo nologatsheng. Selo se re bontsha ka mo leng molemo mo go rona ka teng. Re supegesa gape ka mo ratang re tsena mo lesomong ja baitshepi ka teng mo re tla tshelang le Kreste gone ka bosakhutleng. O morena a o ko rutwe le botlhoko mme o re etse dithapelo tsa rona a o ko ba amogele motlhanka wo wa gago ka pelo e tshweu o mo tsenye mo boitumelong jo bo sa heleng mme rona ba re tlogetseng re go motsane ka magoko a tumelo ya rona go itlhela re tlhatlhangsa rotlhe mo go Kreste go ya go nna nao ka bosakhutleng le motlhanka wo wa rona tsotlhetseng di kopa ka ene morwa morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Morena anne le lona. Alleluia wa gago. Mme modimo mothati yotlhe a ke a le tshegofatse rara le morwa le moya o boitshepo. Amen. Tsamayang ka kagiso ya Kristo. Leboga Modimo. 78 marapedi.
Sakakala.